Alu hilsil sel mer bek adro ko yak mal mereng asuliw. Artial program ra kau sisaklang. Diwaigal bek program ra kau sisaklang artiang al hostra programa para idung jowel to review. Yang ngaling tigel terul long time contributors sa Adelwhite Jackson Henry ma ngirmang Moses Oludo. Pato ko bet sel ngorat me arngudre al program leng guk mo sa la material gid programa Mr. Harwo will tell mem dilo sen kadirek Neblo oil nga member emeritus sa tiyan program. O yung plamos el melding lergid magduk nang ulmay mo siya dulu ko spell yung morong sira. Uk magkatal time uk tiya kada dadakal ng tiyan program. Kami amal masaun te warubak adal ba hindi waigal pag program kita mangulo dal sila korgaw. Magada start tragaw ang mga irmang ang mera Mr. Wiltel magada morong si kita adi adadur tiya gidel tal sigang awlal e korgaw. Good. I'm sorry, I'm busy. But I'm excited. Welcome barangkali media emeritus. I see. Kang tara tigele wala ba mil experience mga maros pa ang sweat. Itil topic ra kal alrek kal amos mo touch ni mo make some contribution. Tay pura tele topic ra birubaga shelf life. Ngaranga bulgula shelf life. Shelf life bulgula motor belawe in temela klalo ngaratana. Kita mendengar ya, semua konsumen ngaratana mana mertetet. Sel konsumen namo kami. Sel walway say namo gede ringgul ngaratana. Le sel expiry date ringi am lakaka. Malway say askuman dia kada ringgul bertel konsumen ngaratana namo kami. Hingirmang etian namo makseg. Why say mang tinggal tapik nga kadumdas ringileng ilang campaign na here. Mang botoka udas wal bodorengs marada murmurt. Kita careful make sure menjaga wala pa am utludas wal uben expiry the concept the ultura am luat. In order for us to understand the topic nga may kita student of history. Harwo will term la direct marswala history le Shabal. Bagus pera Shabal as example. A history of Shabal ulmul Taman Moter, the Lord 12,000 years ago, Nick made 250 years, the black clothes. Tiga nga mura kakun, di mlaka adan mura bluri. Until 1868, tingra imol Commodore, al-adram Miguel Lorsay, al-adram siya ba mesa adongurni, matyal gilel, ma udeswel, egursia revolution, al-out trigger shoguns al-sila siya ba. Seguida tora Shabal le major restoration etamle umqada gele feudal landlord ma samurai esolang moving to a modern society letamam tik mase ngariabul other outside Shabal and more modern than us masagidi to create tabora police state ruled by triagid le adra makamat arwa tojo material other story el conqueror gel bulura Asia. Ang sige del bilgur sa World War II, lang tamaleb. Masal maleb, ang agid le Supreme Commander Allied Forces le MacArthur, amlo administer reconstruction of Shabal. Masal labor say, tila nga siya ng mirubal, ito almost happened to us after World War II. Ang rigela le siya constitution, ingul mistira ang Shabal. Tigida constitution kamiu kom adapt ringi. Mesegid albong at taming am lewile tial bol introduce tigida constitution maatam ra secure a diet. Katore gursia referendum tigal adra blu man nga sirengaleng. Tira bol senkyo tukmulwase adra rigala liberators. Tigala me liberator gida ang mga tetangari ang military police state matore gursia constitution magil uldas will spare time ra emperor Shabal agim lorio didim na kalang kwadra emperor masen nga spiritual leader hindi Shabal lagi change real mo democracy el mirror after American culture my lifestyle at Miguel mang agones logo Kami sa gagid le time ra after World War II Mr. Haruoy.
Gloria Katsugo ka rock and roll music ang Lornira Shaval, jazz, that the trial change how the swir, adam ni adapt rin. Mang bergul segi del book music tir culture tira din Lorio, nagway na mo gabi, na mo uta temelam la expire. Tanam mo kabarder ilang. Hindi, after so many years, until 1949, in toda la New San Miguel po nawasi, kami yung namas tira la siya, wala too much freedom. Naguklamagi sa movement na communism. Ma labor union na namagis, demand na gagi dili, a wage increase, ma salary adjustment, nga matore, ada Miguel Akmase, kaon MacArthur, ay aluno siya man namo gabi. Berkom step aside. Namo dia kam kirim ng artel. Nakahotel ng artel nga ay alo murul ang namo dia kal fit ka blura siya ba. Matore udur klay imol adal mong klela Joseph Dodge. 1949. Gal Joseph Dodge a banker of Detroit. Ito ringil direct reformer economy na Germany after World War II. At terwara siya ba lang ukmol change a rogoy. Ek mo say first thing we do katabalan sa budget ra siya ba. Igida eliminate tayo lagi dili inflation. Magi sa industry Amerika la daga kill every year lo o send lagi dili aid el moral ra siya ba. Kasi yun niya kakara economy ra siya ba maagil marahil. Tegi del di ka partra gagi del reconstruction emol mo ng book par mga at temel laguk mo expire kasi ka enough mo rule leng gido ulsak ala syabal di mrula umyange marwa toys ma omocha dire del mura industrial tuturo mo imor adam rigen kala Edward Deming mo mang change the atmosphere siya ba mura manufacturing ma electronics ulungan nga was Sony Mr. Wilter marwa mo Panasonic marwa bigyan kita rogul to ngel luspera de velara time na after World War II anyway masigi den book mo obre academy kaya lo sela book na mo expire na mo da kaloryo kaya wilet no manek mo say bayungil ada syabara di tir run igana mirtir el base na culture ti sige na magtigiringi masira luwaise tek mase okay bedem stira te al let them find their own economic independence through la culture syaba sige ding irmange kila madengi from their own melang asyabara after World War II dem resume mo o superpower ila tatama de superpower nabo ng edira bula ding big superpower. Mas magumesa sina went to the same thing. Mawamle enforce a communism doctrine ala sina. Di seguir al me Deng Xiaoping en masentiak. O de sung narubaga na mo gabi. Marugo da bora capitalism, nga experimental gagawin free trade zone. Sina sinagok lamgi sila. Maramo ko spiritual kaya le troy ma theory nga ina revelawa direct tra time gida del no se era bibera udas book poder e book tobora tra udas asya balam la morgi masina and that's how you build the economy with create the independence based na culture other belaw seguida global good deskum kadingara outside the imposed mirror other belaw Emuasyaban mo dak loryo ragel tiwira de mingma gagid Joseph Dodge len ngaria teme loryo after so many years em la mogabi la pass expiration date tir yere buk shift el marab esuldaso yela albang la asekul maranay bagagin udas malto akra do swed masku ngaria esuldaso do mes etrigel buk namo o dak rin ngaringi Look change ra omrolir moratara urior. Jadi da bukta da borab es. Segida kibir nga kay mi rubak kuman masarat tema. Sauli adal bay sa tel tirga masumukan ya kamen tilgil sel tapir ga kabang ina ma. Me su de sel ko legire mo olto bergel uldaso a palbiltia.
Mai se o le ngai gat to ka di mate ra chef mall expire. ela hoi. Mabakabau. Elal akbral meo guerra sencura. Atemela sencura son soron. Moringira entre el albuil. Emrogong Yang general election. general election. Ela se maguger tirela de lo se como el todo da dial mlasa. Senkiong ese hoy. Gumes temle estimata at one time was ngaradori 5,000 a costa albora lola sencura asun soron. Ela dirigel ela el rag betoga state muria sector ni. Ya tara state mo sector ni abluala Jackson adalbai ngau. A sector ngau ra bekel 2 years. E dadir ngaria general election direct ngaringia a primary election. Oh, mela la primary election o ngai ilbuil. Ya general election November liwaitel sector national. E betoga state muria sector. Ra el almol mutra November mo to kastit moria setio mong waigel lol going garuba namo gire de lo mesa se tiaga de magrang e kut maklir tial setio mongil mamungil atlete lelen akote aigal setio aigal back state 16 states adi bri al sel e warra ma setio national government matlete la setio namo gire de la suedel el namo gabi bibira ikan namo dia kal make sense aigal ilise la senkyo ma tara rolelo sen namo gire del reform malu do pesetia el bonia senkyo aigal state tra bekle rak raurira national election malu be di bolda lo bunga national election leng mal be el dirulia la olbia gulau en mod a temela senkyo se el sugum gania clautogra constitution da state ma national law msisi magunda sing ang namo time the rule di motapasul ide ngaringi sel temela national election ma expense hamal mo kay grey marubeng every 2 years magduk mo lak ra balatik sila aigal senkyo o mirarat mga ulmen diregal mal namo bi belaw klautok ikay gidip to senkyo di maradrong let guk namo mereka tara senkyo mo na mo ngila drong let eok mo ni tara senkyo guk mo oida drong let muna namo gidip remove I say Embrego namo gede lo meslo así na malas ma bebira blue Australia ma Fiji el mandatory a senkyo misel bol senkyo almost 100% rar ada mo senkyo e al bolaga es el suko modam senkyo en ide cobals malu mo at 2 times modiaka sem senkyo namo gede ruli lo ise mo ruli se bol senkyo en mo holiday Mesbi arguil admo o senkyo le tiaklo tren ra albekle warra ka dol trogo ra admo rutra bluat magumda se gagid ma arbora idung ablo ol melgol bas ndori 2% ra 16,000 votes se bela angani kre bela medre lilo se bol se il senkyo lo ya email malu gal borot la senkyo tit bela ka tegi de lo senda balot el moga te adala muskasi toy Idre lilo se selchi sa senkyo igel absenti balot may agiril ngar belaw dita ka daku tongi rul sunday mong alo mental sunday ruriul agumda so igagi da namo gire dromdas e gutmok adita rolel almrula reform ra senkyo kitelo se kodon narulia reform ra tax system rigida PCST e kadel mutum lamo obul mutum lamo mo but at least tel to ra senkyo edre rulil mo ngila umdasu Idre ruli lo se tega da ngara outside amuri quartil haro tax mong posibil idre ko nga security le ngara bibira da bela los o bonde lo lamra bolu idre ka ikang emroko senkyo ma umda sun girel moringia radi mre del time ilal ngaria session olbi mem kat maklitia tia maklo to mal to kat ntigia senkyo el mal el girel kat moklo democrat dire ra candidate Moriang lilo waisel waseng lus waseng rat momrul misel sis obisen se better checker tire make sure was ikat mlar mum ubendia malak lo tirak laike anak election ko korto tir ete da klo pira blirir medil bulngargi mo wodel dise igida So le misel udo kabon ja kami timur tiale di ngara tanah em namo kabi Sure. Ya, yang gua tapi yang buat kasar ngau tu semua ni. Nanya
kami temukan girela alun loya hendi. Oh. El gira adra siapa. Maktimum dale kuasi ya. Kira dia kata adra siapa. Adra siapa marnabar da buk marataro marai. E gira mlarinya kabal mentri gira ira. Mavi tinggal morsel mrula tien satiagi. Abela amna moringia alul el sel gilinya otiu madringila. Constitution lagi. Saya tangala rogul toy giri dan bulu. Abi clear mula say. A government tagiren gatmok morsel sori na adal government. Biagal sori na leaders. Kadmut matora merigele Henry Kama Moses. It's government of the people, by the people, for the people. Gida ul mung declare there. A leaders rigida mrula toy biagal gangir bulu. Ma ul mung biagal sabel mo toy. Ngire del mut el bagal mora sel nga telu le la bagas nga constitution lo se. Nga ul mung mai sel ang witsri. Leng ngani ata blu blagisang era YouTube tablo bli la af. Ngani bli rasio ka sel blu ma bli ra democracy. Malungil mai. And need to stay out la mo madre de la tara gabel. Ngani aguk mo madre de ri sei gida adar belam le sori. Maula constitution sel constitution lulu ni lo ase mo dia garubak. Nen se dia la democracy. And disir al material testify mana 2% adar bel gilinya ase dia kan girel di ngaring sei ngarinya democracy. I am sorry, Marina, we say, give them less of my way of a chance in ye. Yagumba and Jack object in active say, the Luther Marat. Malsugum Namogire, the Amendra Constitution, and the Amendring. Digum swing. Now I know I'll tell cutting about Badril Belix. Recently, to the Raleigh Gel Table, they interviewed Tirigel Mlara Convention, Silgot. El vasingarol de suire el alma momrega trui madame rage. E albora padre malnim lengiltang agora mano solo logor ni lo ase. Agulengit baim censra adela kam censra tal babir. Seguida mnetingi. Man me logo el ase a constitution a reflecta gemle el de suire adel belaul moniam ase. Man emia ngania censra. Naga direct el viac xal el nita ul dosweg el girel sel el siol murur ni aquam kau mayoel rayel dilur adam na aquam radial ngara ngaria conflicta dorur torela que the provide a scala civil man mo todo ase boa par de mosuba to at the same time e que doia durtila se bemre Mungtamo mereka school mei, el blado oita do derti, e al mega do asen dia gaureriu. Gamagarang, you have to leave. Ma vai Google do suega ase. Pai do siga rolel marur til bol participate tra governmental sun soril senkyo. Laborinha e morir tial lo marael. E laga do diger tilden, kerdirega lo ase. Mlamo betokor gida mlamo mkasa adal el armat mas gandi manan mo mkasa magida ospera la kumda so bela ospera la nandegal gire del tomer tirami vi bai dol si sakartilo se bol blakar miura blumiu en goada kalungel to amdula se ageng arte kami umrelil mo umlegi me igu se gida ora Asyurta al-dala al-gire sige toda siaman. Sole, Mr. Bertere. Hindi kalamu talagamente bokum sa Jackson Medicine sa kanya. Bang kum sa Moses malbor sa tapira Moses. Hindi ako kasama di closing statement ta kortila ikit. Oh, hindi ka malungil. I guess my point is gidal adapt to changes. Oh, the other belava you should give that the man may adapt to changes.
Ahora vou espera example Ashaban went through a lot of changes. Alam mo kamata no Ashaban. But they're able to change, adapt, ma bestra Western world, ruli ikan mertim ma ulang third superpower rula. Kita nga Israel, kita swadel mo o nila life for kita mas standard of living ita morba. The issue kita kung are we willing and Michael Kabil udas malo ara toda tana kadang is sige lang amring rigid. And change is hard and it's painful. But we have to face it. So, di comment na natin. Di kaya di ako mtaswa peace resolution or morchelo gorgia Mr. Jackson a reapportionment. Leng al suma arada el dolil tertira di in generale tira che di senatore belau rogir e che di kera adat ya de kera adat ya gabir comedia al gabir komam ino mang kedemo guada di vai double wad el ditirgel betogar adril waigel blogo boses a get elected e dia al sebe la bui gra son soro el longwa master degree ngi el mo senator mengira del kedom dasul se gi del wasing kedom grad adapt el mora change adir al del change ourselves tial etlars el electorate el member la congress agum daswing something el gira del daswing dice que da kami terang malam el bora idung algun orga Mr. Uludo nga mal magtalom dasu tial toy emna ruli tial gid aga dasu lo se a blur belau asu ruli a full employment training dia ga adal sebel loror msisi eso loror dia gal tikra rel malak ma ko tiom dasu ringi leng agote kada mana mo makasar adara betok ridam la to betok ada elanga namong so mira do sigra rera men se edru li sistem lo se pekla adlega e direk lo sigra at sungu do tigra do sen kadak lo ei mo kedru li master girem lo ror ya kabelmente gil sigi aurere la ma business lenga gumesra disra de sel donga gal budget rigidel do like millions and millions of dollars macran ara ikak mal maral to ka adro kami bom opta sebel betokol adro bela amor etianga nga me ka bonor ngesar le aira era nga sam de no full employment no dia ga at el dia lo ro msisi abdeng al mo dia lo tirir malu tasme emrugo esel sugo makmo gimo mdengel wase ngari abu ke esan na bar na gel me engar ngusul o tangal ngubik tangal ro egimol dia ma atu ngara perlu dim iwai edimo olam malu edimo bebirum dia kmoro ikan bisa ado se tiagida ket mekil ra perlu esel ta kan bis era ada moro il dia sel feeling lo se tiablu adongot mokroni misedruli mo standard nationalism terreng gire belalos gire de loror misisi loror ekut mklia blua ya galment tasmig audo ararti e que mula igal to project tasbel mru madire el showbai el dosigar arad el galment modo de lo argi ruli mo showbai e harar ad el mon es el bol misisi ya ada ider es adam arastak semo claro ni malu do idin murar ad loror akmalom das o setiang asbel selgum daso di sela udo dra kampak tamsa tian realmente the first year masih ni tiang gidel besel el kampak agreement en telang la ngara 100 million over 100 million amai first 2 years ara ikas bekel adro beladi moror makum daso se gideden multa lo suet opera lo suet e modia kadam tak namo gided namo dia choice gid kita namo ise di kau doktora dong le de ata problem au ulm kita nganga o ise ar adlo baklisi itel government ola ombre dra bulu adia klo sawa iga ar ada di mom sangal di bukti mengedra al da clear wa lo kon garuba idi om da sur tire mergo namo da klo om da sur arang la bulu godom do tira mal betok do idi kal sangal lo melaul das lo ngasor ada lo iga yo mula to Wih kau mendengar lo sekam lutu lo mesai kan mergol le airap kamu oke ro kami lo sih ngara pesel project na wo monitel belum ngara pesel ka kedir mutar wakran
ma ai ka namo dia ka do suel se ka makanange ngutial ludo Michael resources ngar kita ngarngi mo multi mo sep eluror gut maklitial bulu mga mo mesra 42 million ating ilura temela covid for what ela kita malay ka ludo tra kampa tia yo igal yo sangre ki del tela tart madrangel million ikadam makarang namo gire del omdas ak madrangel se tia ki sebel full employment trapela amba mori Saul, Mr. Uludo. Kapag sige ako kora tapigram Moses. So I'll hire every Palawans who is not employed at this point in time to take part in the economy. Ano commented yan? Magwit taping narubang. Ngartoy, at timing, there's 5,000 foreign workers ang arbela. Pergulak masi, ay gigit job, ay iter mo na arbela. Di nga 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 ito mental ngay gay, di ka skill. Auto swak mo say, gidal change of the sweat. Ek mo say, by me, the best other vela wa free training. Ora rogul skills tara dia ko sa ruli tabargo ta gidal ngari auto del sa del hospital. El pera rangal matira ngara school musuba. Tigil ngara aday nga kambal even PCC remove a tuition active. Balangara school tuition free. Ulak mo yang na huripin ang haringin at time. Again, Roguyil State University at tuition free. Iban gina malpas sa minimum test borngi. Akong gas ang job ang haringi, marada ang haringi. Di skill level ang asong sige na solution. Borngi training at the pertil nga training. Maybe sige na solution ng irma. Saul, Mr. Mlangi para sira government rebelaon. Om harangi del foreigner. El me letseng mason ra attraction. Engirel ngarnia ade siring ilbu rebela. Ya sel eru ra ngel bu rebela giren na momudu selurior mo sumus mi inde. Abay government tigida tilmala ila arrokuy. Maelang sel el gumes ra government tigida gida recently diluba. Ara rebela amlamo dia kalau main do omhara mereder bela ul mereder asku ada bela dia kalau angara mo di mle hospital ma adralla ado kora dilul wasin dia kara adralla bela kada hara adra ngabarde ilang namo adra ngabarda mereder asku adra ngabarda mereder pulis o sisiun mindset tom das ula sitirgal sense adi ngari ul ad mela kada mamala ngabarda mesense kit eventually kada mo adra ngabarda isko ada di selbot adra ngabarda ang algal bela sel top dra school ng omdas basing ako tingkiran mo adra kapal. Kita although tial out migration il dia ka do ngira sige although bergi. Betul tu garur di kau. Lela nga kami til dilia president la mora kambes. Sera press conference. Luasi kabom nga imol bulis na obadi gri ngi. Inser nga kan morsel cancer na wasi. Hindi ka iwan mo mereder bulis, hindi ka tal bulis. Ako ra ka bulis na training. Maswani mo ra ka bulis. Mahazime mo ra ka bulis. Maagwa na mang retire bulis. Yung goal tal nga niya adol dia ka bulis. Hindi ka sabi improve ngil wasem bulis, hindi ka adra ka bar. Ya om ka rel buig morning cycle do. Ngariya grandchild ra. Ako aptulo ka ulo mayo pergi waseng ka el alto dras ko lang mudaw dergera po kulab lol ngsiyo ngilang matsokal pol madi kiri al gibom do ok lima do ang soldado niyaos leng tiablal bukuru lil tokol wasya ako tag mo adra kabar mo pulul adra rogro mo mul rak mo ubuy gerbelaw sige da ko mesen dia ka target na help pra tilay gidel tokora labor luaseng Gire men mongo adi giri kami. Le ulgo makura sige del urior. Yak tilo del lua mora scholarship office le. Al sum dia kalwi da ngarial lui ilbi belaw law adi giri til nganak munger. O ofer tira igel blem ofer mora doctor Cuarte. Igel blem ofer mo Dr. Robert. Eteme. Nga kamle adro ulbi ra kalulang mo sa toktang kambes. Metumlongo Dr. Robert telme ofer pe eskulel. Mengkongel ang target. Di sel de por sel de men dia kaptiga ja bertir sikita kunda so government giret fokus se
Lebela, ngari experience na makambes. Ngari lebela dim local dim le creator ke el other tier. Lolo nga share, yorga tier was yatakan sultante ol nga share tier. Angara lo me obra al buig buelo musumirial ata shoba. Tumle impress nga dire la maklo ala kwas. Ti amoy rarat. Hindi ka daw spare tier mo ray galurior. Kadum na mo oil. Ngari sel mobil was jam pa was hawhay. Kita nga sige issue na sige. Sige issue gele sel tingnan mo. Saule, pa ito. Eka nga niya kami trabaho hindi artial. Igalo ko ya. Ngila ruba aman manaltoy. Kida ko mesrigi kadamla mliwek mutul bakal mora era titi. Leng tsada ibana school ngalge gamna school subado. Emrgongi ekmal gargi klo sakpa school elange malda gotogor belaulen ngaringi akpe asuma. Le ludo mil tama bises lo gotora albela eta. Leng giril imul gotora merigil. Kadam nang wada mereka medir saya mengul lagi alga belum ni modal sisa kelin elah duk nari bursak masih molgat tinggal lagi lah nik medul molgat tinggal maka mau lagi selama masa you know saya kira لا قمنا سوترا كده روليا مو identify او سيجر هذا بلال مليقرب لولاد Irulia listrikit, mabek state am dengar wa adang euro central adang euro angara kuam masaibal ikut mal beotlu rolo que dimos census mostatel magdemo madengelo situat au kuala badu angara magdemo arangel kita magdemo malartir el meleng aku nasu tia mas le kita mal makasailat mentirgal ngel kita direkal mofil wasay ablu mama amlaragma direkal kita mula mal makla utura buai Kita lola bel listen mora ang bar del 99 years. Ikan sebe waya ngayaur mal igal belura babalda ma. Ikan ngase tiagida aerial dosigar ngalgedo se me agi miskamia utum. Mdelia miskamiul kora homestead a processum gom gut maklia a 75% teringira a imrak en mokloklim. Emal maklo utum ibna tungo se 1000 square meter or 2000 square meter. Yang masuk ele akmal madengai arada mo maisel memang akmal lakti mutia ko ay sa tiagid Isra last week hanggang on legam na kira Texas imla retire soldado mo master digiri e ulo ba kloklel mamlain me ya labong et trilim mlehara 1005 rat tax tiar PGST ka kloklel bet e container mengkadirek mbegil di me abol gugo ken ngran et oi sekti tian diom mutmok lawa beren tal sandeng artia umra last week endim le harawa maklo tax tegida imorata to ko lo se mengkadirek lo wasak mal ko wa bla bu rangu en mal rito endim la ko tung litia meng segid kumda so ay gid wa sel tax ra kokler dal me seldisi o bolsibit kang lgeda ta trakte tilme el mel mera polwa de kida mal na mo kasae dice gide Ela Mr. Wilter akul muskaw ela ka morsel tak pigar ka. Tapi gra mal di beote e umil ais gal problem. Yes. Ya nga agul mesra press conference el malgo clol issue a press conference or man soril stress ringil man mo clo atogara refund the tax ringila tirgel adan nga 15,000 memoria man disagal lo gora modo dul gire la distribution raigal check ling tamam le proda ministerio así a mina director la tax lo así diago bem apply Legio la bare order kami magidir mula chegar kami gomdi me malay. Elangin aku koreng seringi mlatar experience seringi toera al dulu asing moringia a vaccine a tel COVID-19. Oh, vaccine. Oh, bakit limlo masego dersi. I see.
Eleng dia lulterok luasin telalaras bil tekker tir al sel kade bertain. Man mereka ore me kita mau ngadamna mogotita. Ngadamna mogoda spenda teme ngal ngal Israel me. El mol maka bisingel mil galgato ase be rei magukluku. Ngadamna. Len dia ka planning. Mga kolam dasul mol elot kia a program a santi. Postmaster General. Ralguk bonusel drual. Ya ada ko complain mo guris mas makarang amela ngalgaman me nga ya presenter mo mangaram. Mun sweet tele working hour mo aterala. Moria sibil mo sarude semlo ay to eh. Eran da bunel mundir ko ay sein ko Hindi ko ay sesel heavy traffic. Eh, seguida kulgor ni lo hace. Ali como ve seguida ngaigal el drual tigal ngana drual lo hace. Dia kamanya na toda la presidente del Masao ma presidente Whips el lo hace. Kada ngartialet ala lu. Makko se mendol tirakli se kudule dia dol tirakli pura. Mga sakti balot terak kengi. Dia malko asan til di leong itu. Elang gukmel kurang sengira last week. Yang announce lo hace instead of post office box, como e-box. Severin na si. Sego tulung itu ada alanga. Akna era di margosel le mera mail makpisa total tirge input aje. Esel mu hace mania mail algaum bemu. Kemudian musim un club gol akna se olger tiro se mlame sel papier American Express dia. Dirga makuk meri akma sang artir matir masa el molmong e akma drive el mole kwaseng lam lame tira mo belum makme to se dirgal me maguk muti moire sei ule release el mortal check distribution et ukti announce lo se tirgel ngara e ancli las mertir el morasi moradi o ingarang comer o ingarang el sugumang mutal advance set send igel electric already tumlaru lalistum toba magadi makam pure excel e margong e eskerngil sorot mai sei kumang literatur man sortang clear adam gadi ulisi e sabil madangela sei terul dartal adami matrul li sei dal toy ma ada legal oita temir uro el legal lokapabi el legal chegal motum no meu seguida el advance todo el gulgorian nguksa da teknologi ma maverna bod modula uspe bori seguida nguksa sei batoi ya seguida quasi el boringa incentivara hacer el programa ngana mol reward tirgel adal guk daso ngilu daso raigel ministry ngai mal bol batokol adam daso ay gal to e dai ngasel mururi seguida dimle es cierto todo eso al murungil ulturu me hospedate el time o si time quasi al suma insagal mo interview ra postmaster general was ngarai gel be birato el dir como tenga membre du el try Hindi man dia kalsal soala mo sesel mo sa mga dolo ng ilbong mga dolo. ya mageren tirni lo se o me en dia kora o me dikr Dia kaman masaul Mr. Wiltere, ay kita igel basically ano kani kasi igel practical solution sa mga montani kada smi kanger ngim. Ka anda ka korati respond kami merang karuban. Sil over nga kal. Hindi ka adray lagi dumadi ako dengan lagi. E tulo ka ako lelin mo na to ko balatics. Ling sorry na bodo blow edo meser tire loro sa ulo. Nga ka tulo ka plito. Tiang el alsil sing time el dong el urar. Nella tu mga pictures marko ngun sa mga More sempre orar candidate e como nga check nga kaman mo sa if ang ududil do miskin. Mang timing is always everything. Matil ka smart tumlar mo lay gagil to ko mo. Siya mo rin sa titire kam sa dra pension plan mo rin sa titire sa dra minimum wage. Tiyan din habir silgi mo lol di urinyar pulo. E dori is lole bra. Kukti tulo ka nga balatik. Hindi aksal nga termik. Hindi aksal mo do uratil akti ko ase. Kung ko ulo balatik sir ko magidire kan malo.
Kahabang girma. Tiyan ko na ka. Mlango ako ali gara postmaster. Elang ba interview rin nila? Yang may say. Ela kamo sa seya imorato ti al post office actimo beset mo. El sep edel was say. Beesel to il di lob ratemela surang la administration. Kamo sa mlo kamo sa ti ako ram ne kasam sem kal blay utul blay sel mo dia ka igel ko tu trelu rore ndi dia ka mas el atia al spreble yellow and blue the boring igama ngaka direk mlangwa extra ria box ngaka ti al mol goringi mak ti igida mal klo tu tle sanga ul sel bor obis mal gida mulai absel ko mesa di elo radio meng akmal lo das was aku mesengi enggal nge tra filosofer plak appointed ngi tra filosofer belau aku mesengi ngoldu asurang kemal mo o igalo to los kamo ay se ngara ima pibira tugol besadra post office igem lam kat mokra ikal mergol le derrak mal e warrak mo mok sel mo ay sa kang amal mo ngil masum ngi mo ay sa kamam Saudi. Daga ukra di kuiga gamit taga kum sa pora Ya yu. malin de dia kan ulat temle balula balula santi. Ya sen utel post office sam lo gabi. El adak pas pa yang biasa as per brand. Emula service se suma morngia modile ga gidle mail gida pa box. Emo tebira Facebook kasi namongil en askogia diri gamlay ma kamiul orang ngira baksim ana mas ima package remi ma. Ngil la PR ngil at. Dia halak rin. Dia kam na mo competitive egal rates rin. All to the rates ko se sel teral bon bang na motelam. why say why say Paskat tel pora yu mo. Yang YC. Po hal po. Sen galungil tirgal bebiral ministers rolang sergi. Volter giro das why. Hal sa girma ang ball grade rin. Postmaster. Adi ako pun mereka temer asin ay kalay buin brand me. Ay. Mendiak balo malatik sa toy. Di merur tiyak to post office nang yung ti postmaster ang nes ebol tutkia sa pariets. Tiragal mo ko tir. Dire ka tengara may ang ko ang malak mo malatik sa gerwebe. Mendiak mo maral to ko expect ni alewa. Mon mutra lula ka moment mak mutiro sa kale morula ba jete tumol rulia to blia ba jete melaw. Nek telem dak. Tawar pora yu. Nga sira al kisa sil babiera presidente ma ababiera embesira Miguel lo ay seguido ro kulo ase polungila rumit mar biskor se ang nakatara ko tumondar nga regal margol time dangar tiang out migration because in dia kada bastri ro ngil jaba rangal berbelo mangaria one time remember ang inamang sir administration ra siyan so mne campaign was kat morulia pool of educated kids el ngariang clear ngara labor ngarger maselba mo sigra let's say ko sigra madedra bulis ko mo sel pool ra ngal kumlang graduate tola ba digiritir yo sigra ngi first rawer oba mo sigra ngi rakmungger el atial na marul merbelaw akum das yung mlan mutul dol sidel wase Amrigel a grass over there is more green. Tial ngarin bled. Ako lang sila adal baratang yung mga adult tignan dia kadel bigra. Ako ite laas. Iko lang ngul morsel sil sila dorer dra bandera ngargit. Inge medul rubag bidra emotion sila blul wasi mle super moment. Arung arbela mray wasalam dirir metial tialo ba bandera nga UN en medio ba bandera nga morba mle miral iwasalam dala bira ngito el ako mesir kita kada diog rikutsra kadum la bes tilga gidil bekrak ng meden la elol milyon melon mandar tiltalo do to grimo askala sibra nga belaw rogir se klolu do ndi oborsel ula scholarship en dia requirement 13 merme se campesa con itro akmle medengel was india ka require gaul merme mong kadito al top del tir e dia ka way ka gidel tokoy ngari imol ka kadel ngari imol la mil gatbok was tirgel ngara school sorin mo toktang sorin mo adrala sorin mo ungil sensen sorin mo engineer
Asip ilwa internet me kada. Siya ngarngil mo ko ramla mo uran masils. Then hindi ka blakar mo dara ngal garbelaw tumi. Matial effort el tuam dara blur belaw sel mun mesel kuk mal di despek nga. Ikada mangal amlol sertil wasi bora. Ngari nga gidel isura wasi balatik sama business mangaral kuk ngari nga tedo blur. Siwa mana. Hindi tiya gidel do sel kotel bebula gargar. Awal dulu wasi tirgal senser kita makita mang cloud to kablo dolar ang mabar del me sistakran ngalikip. Mga kora aklokol society tumiyeng mal bader ka. Leng armi ka rin ngal gilo o mesay gal tukoy marogul tukol doru am mamrurap tadil wasi gago te mo kera mrigel. Masel to da school ngal ka. Imbek kra ka ngal elon magar ngal ka mela to da school. Rami genti ma ibobang ma Bitanya ma Emmaus ma Sabadong ma Palaoha all together ngal 3 to 500 ngal ka school. Dia ka rugal ngal kara belaw graduate tra gamer belaw. Dia ka bol fori ma dia ka bol dori. Leng siya gidrul dasul tupay mlamora point lu ase abol sammere ibay gim gol kumi mo meran me molungul. Iti awal bla 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 ulungul. Tia parada isil te kirgisele. Tia pristine palaw parada. Mang sige datara subject na ka maktiduli hindi kita mal mutul man la parte ni. Kerdi rekan na accept ra defeat. Makasya kumisa ate bela ka na accept ra mo maki. Ay rogul tokol mirura 2023. Bader abrin na aktimok mo di ka maldiw luswe. Sera da saying ra akan pak travelur bela mabrigel. We got defeated. Tigili-gidil mo ralo gile mo saying ringi. You know, ay gading ima, bolbi ilang alagem. Ilmun mo natara, wabli ilo magpuringi, ikaw man, abli lang matesi. Mlewang ara sermonir se labi il norgise, you know. Say they fit to me. E che dire dio no imol blue o kwad el girela nuclear free. Kid maruda mer kid mangaram lo ko to ra yes ma nor gil isuling. Abe alam le prime subject. Focal point kid be alam kaso am wase ma kaso al wase. E presidenta di mora akan friends ra ba siabal. E proud wase ki milang susi de al poison magi saingra. Something kum das we got defeated. Dia ka mo. Oh. E men kdo mora to ra sports. Kerdi ke defeated e dia ka time leader servelau accept the fact that we've been defeated. Tabay appreciate ra effort tergi del mlol mo magi. You know? Kito mesa sports ra blulat sel bol magi sports mangi dil ngaral mo magi en giren gal adal tuwa. Gel ma tumla o magwadra sa sports mo katuwa. Di ko na servelang mlat katamla angul mo Maria blol ko ringa ngir mang aktiso kal di module. Mang blol long la se selo mararuge do ora pularal be ngalak lamlan maldi malbat di ngara bitaran malbat di akal kora. Olya dulu le ka kadya ula kwadra ro. Ka ula kwadra ro mal adol tirak ralen. El segundo kasam meter e se ibram limbo. You know? Lo kora norm. Lo kora jogol di. Ela ko mesir kitang we've been defeated. Hindi mo ka imol tokol do blor ngil kora hablo the proud ngil imol blo. Kerdim lo ka tang mes. E kora di basib ere ngalgay ko ambassador. Come on. Kita suma kamo dia kam bam ko trasko. Hindi naman lang mangal. E di skule la batangem. Etial drulel bela sum ko mol maril waisay. Barangay lam okla so kita tengar tito Sum ko mol maril waisay ngal bela mol mom gasul waisay. Kita sabi edel dia kata bodong arang. You know? Ya di tal bodong arang o mas raskogil mo arang abar. Le over ang abar del beskaja barkaw. E you get promoted rap effort ma a services rekal moruri. Kita ko di meso kalduli. Saulir por ahí tú. Ngania di bebera kamen tera ora por sel por kora magara ulang el program begitu. Penra kora kamen tel mulai gal. Oy nani Cabo. Akmal gongi gelo gol girela. Kira waya. Dia kal dole le dilu mulu aisi. Kira waya. Moaya brother. The gara the mitul wase kira.
ama kinitap tulud malube ka masay ka arbele leura na kosang. mais magari starte o se dorren sertir la vez lo hace gida ngania la malte del dimla kida al muta civilization gida adram bige mlania civil war gide henry kadam lega adra de longole dia al mut to ay gal be ay min be say gal to lo dito gara sports actor gibel disagrir sel theory lo ngania yo era de ngara akablo lo mes lo hace jak disagree ang disagree win mo magir to ling a sports there must be a loser and there must be a winner by the practicable blakarong ude siya ay supporta di sel di mamdale ka masegida other bela di gire del gigot I think we have to produce to be number one daga di dul gire del gote do umror arbuige el morgong segunda Ako ba sa point niya assess certial direction ra sports development kita lang. gire O ul gradi Dia aktif scout tigit ngaria imol bugo gumulunira imol ngal klasku. No nge school mo nge tu school madama la mo marara letter V. Engul melo yara asmari. Mong nok mo ngara school mo ang school mo gira damal wasit. Tiang arabul gul. Ngasi valedictorian. Gira practice man partri hindi remind yourself was you can be number one. Yung obo magan di ungil, di don't celebrate it. Hindi ko na ba't magi? Kura ikaw mo tegil to krak lole nga lakme lu ra kana me monge mlaringa fair mlaringa tingala do amne 5000 Alfonso itrong ora ringi ma abilong mlogo legal buga Google mail challenge lo se poto sokora ablul up ndi me rule sande nga ka ngara team right de kimlo champion mak pungudra rui ga kal pekel team ki train 2 weeks emo hindi kal sal to me arung kwadi ikal kwadi friendly games leka gibong ngara isit atim rakwa mangaringi matim raru kar bola ba ka so up itirgal timaru ga gel kotel kade bertir point 6 feet engal ngudu amnesen ser iraru trainer tir ara aquí de Dorsele se parece el concept el ikan ngara blula aquí di lu mesertit amnong el tengtam ul baga kasiano lulau enga game basketball star nakwam mada bede enga ko to kamata mam nga 6 feet ole ka kim ko tel mong gimil level big time ngaya dat mother ngel me nga 60 tingal kamam magi mo ndi magi mo o ka adu asi kita por belar elang kada maklang ito mo charge kita ikaludo to plan spend do Rafael Kimbrilen magi fight mol mereka ikagimno number 2 olbedi akwam ma ablul up nirukan mo sisi magi may ara ngakamno na kargril alis akno mga immortal committee Rafael gal akno agrilo sik mi ko milgram mo tertial bulu ara et mo kadal mereka ngakalos ko milgram mo ra artian egimno number 2 agimno mereka magidimlo agimlo kay de ngalang raba prula magi bakmur buy isa to papela ko mal mok lo se kada mo okle ko wadi ngilu abulun mo ko mongi emno number 2 seguidel liga sports was ingin mo abulun try mo kurbabel saber. Okay. Me awan masaule ela kada mor ser partra letter to the editor ya uri sia kada mor lightning round. Di sira rasta program lagi kada matya kada ma Father Arthur menggukor no sel ko join la discussion ya ukma meta piling la discussion asele togora entitlement. Di mlaring kamen temara YouTube maktira kal maldi welcome ra adal di kom timor sel YouTube channel ra TMC margo mesa sel la ley test sel melas el programa mo igadi kal kamen din dia ba ko ngui wa gal bebileng kamen ra adal yang ga igid le dai sang ang nga mal to ka kamen tringit yang magigamangat tamang masada ra to ra PGST mam sada ra to ra
news reporting opinion piece. Okay, pero ise akti malgora di sel susukal dito attention nila say ikang agora mal well written makmulo say bay gile den since ang sebel ikang ay ka mal harmless bay sebel el bay dekal anonymous bay mertiang makata kardira kal sira ikal ndira kal lumultas o hindi ka matamal lagi badag isal wasay mo tomali raw rere lang mo o tomaliak mong taan mentimlay kay gide aktire kal dilmuto maldi opener tiang el Morarbek el adel tira o mesa igal show ma tokuni al program e dire el mo ra Facebook ma igal gide le YouTube channel e margol mu sa akamen sa tirum sel global next el program se pedro wai elang ya bol sel program next week kaduk melo pa es el program muy agito ka kadua seng later to dito el gentleman kada more sel lightning round. So, aklamo urga Mr. Wilter, ang ngarniya 90 seconds. Okay. Akmaskaw, yung akramo sa 90 seconds sa repekto at may osmarira. Meron nga mo osmari. Akmaskaw mong selsuam ra sa lagyan 90 seconds. Hindi ako mga kamalvi ka beba lightning. I see. Ling akmalvi yung maklat ka roguil adal. Arang-ara duru Allah kabalmin, maladar kabalu. Elo asya problema gidal adar belaw mal di gidal adar belaw le create gida marula lut ya bebi ringa gadol tirakla maktingo gidal asya problema gidal suman so adal sol in girel moringa ungil el clado ngira marredal ma adar ablu ese gida da betigirngila le la bagas arogul en suera ngalisi. Ang aniya question waya kok pebirar adlo ase mlamongil amendra constitution. Obra ole laba kasi ma every day ngitak lengi. Kung may mga imadal mera ulude o mesa bandera bela ngitak lengi kad magala move forward. En bien verdorurse. Nguk ngariya dorul. For instance, kudul ba agotal nga arbabal tokoy, ser agotal el governmental belaw. E dorura compact. Hindi imol gegar el blur belaw, e margot tilog da nisra blur adul asi. Seguidel gegar el blur, amna otta kliak medel tedo para blur adul mo falorti. El dite igidel toda nuclear am leur. Hindi elang e ongod mo mesrengi, adam ligram lagan bin sergido la setila lui de tegido berni tel dir kam lomre dura kampak tak mlom dasul waisi mak malo maklat kergido la si u era da salmo betoga rael sadal morgi e boda sau le la basa constitution era boda tensen e galelu ngil boda tau ta tinera am la modibus el father felix la si u era tenser tel el bavier tensa ya ada sebenarnya tensinya tiap babi tensinya ko ordingi tiap lur seguida agamental ngagal mora lightning margo ngum sangkaru Dia kaman masaul Mr. Wilter malung latte ate medem. Ngor ka Mr. Henry. Okay, so lang bes. Tiale out migration, marak tol problem. Di tila solution na. Kung das tiale freedom of out migration, na das edel stobringil nga constitution masih ngari freedom of travel. Di. Oo, nga kabay self formula na Israel. Excuse me. The Israel ngari program direct masih welcome home Israel. Amos sa nekesem la manitiang. Sel over say ngari obis el ngosugaw el sigablim ngari alone and maskaw mo open a shoba ragaw e what you have to do with the moldikek sa ema Jew. Akmo was avelawa dia kal kukmal tuludo dar iti et open atara obis el purpose niya wala ba dara base tiro gulong ligada nga outside masel sa 3 or 4 years kaya outside na mo yung skill tir eduk mas umlot el merabalwam e obis ramama help pergaul siya lis ragaw maskawa ay agidele loan na NDBP makaboro liablim Kola Jackson Henry ng appraise rablim so lang mo rablim sa emil barwa ay yan was open na siya ragaw
Ako sing tial out migration na skumila sa stobringi, at least the reverse ringik masi. Ngayon program kamam lol tour kami. Sula. Saule, Mr. Kapo, Mr. Uludo. O tiya kita bisbus nga. Kami amal mtingel basi tiya kita program madire newspaper ngaria sil girela. Tigal ada seral borak lokora. Solomon mail below the number 21 out of 24 kadme ngario meng atko klilu sa manno parada especially tigal ngal tigal adal artir manne beto kam kitel tol me nga ndi bertak lu ase ndia tial blor ngia ngilu ablul mo tungon ngri trigelo ngara al trigiki tang ngara tia ndia kal trigal ngal lu so nso lu ais lu ase man no ngilar mu sia kumesra aigel ke kara sel lo mai beta akra ra bela ra bigedem no rakwama nga o bangela jantar kong junior ulung mas tingla del gold ma cloal silver itia pacific rogir muta australia ma samoa e mal ma sarungu ngari ngel ngal jantar kong ngel ngal el ngari wargir ra lui ngilat tablol gold ke bela ma direk ni fiur ngi el ngilat atul silver merbelau ma direk ngaria ni fiur ngal ngilo ya mo silver ma kumes segiden atoram bigela kakora fil wase kada mal mlo o mit utrai kal morgora kada mlo rablul le ma saibal ma Salomon ma kom das ko rubal wase tia kada mlau ridim kumes tirgang e mal tak wase tial training ngel jantar ko ngedeng legela ngaguran dam lo soal mo stobringia bebiratan ara ang maral mering lo diuring ngal kamral mon bang ngati ngara high school entering ngi dem namakol mengletak lo ase a training girem lo undo train el mulmor ayak lo kamo sa sem letak bulgo ase tigal mlora sa ibale medigi malu temlora aka mlen ngari atam letel mal ngira ide ngara organization ngara training lagi mom ngli se gi lo ase polo tungu ti ai gi o ngal tigal el ngalege dem lo mai gal gold masil berra aquam emergo e por se combator tiro lagi sekit madi ulung ule ka se el angdel ay melbui le kadmora masyar ngaringia se lenga omda so se giril mon mo mla medal o ndia ka se mo se ndia ka lo milil ma da diligi do ngas record personal record de kit ma dia ka ambassador mo masyar giril el mon mo so el mon ma medal ma kulingit so se milong ra kolak madengel wa se frank ma abakla mal ngi sandi nga bangele Alonso lega Alonso Moses seguido diganding seguid selreng belau tikarungu de sadro mesa pluat tidro mesengin morio sadro mesengin mongi Mr. Uludo. El ang egorga Nanti kali atur mera ara sports. No pain, no gain. Maul mangel ngal gang ilo akol kautel experience ringin mo madar ngalangal eh. There's a path to yakni. Dia kasi emilio wala tik se mo akol. Ngakap mali ka ba lightning na. Happy birthday mo na Vice President Ramon Benang. Ya, Udo Escobar Senior. Happy birthday. Kumakamu doon niya birthday. Ya ka social media madim na ulo kani ro. Musubra santi. Yo ya ka digital. Dia kami masaule maldi quickly baby events to remember all mereka. Semlo mereka sampai Vice President tadi mereka kalau mengatur media mentilo betul waseng mo officially confirm sel moklol announcement terial abolongot mokol ngiruri ulin dim lamat atu formal announcement el al mel Sunday ya president tamlat toda spadera ngarel belau mas social media el inviter belau mora koksay ra el al mel Sunday ang yosel el mo formally ang amo aisra blur belau waseng mormurt kita mengira tabir mga saw ya kurang sa to ang wasay ngal adi mo tia lula bang albul mok medro sel tanjo biringi and declare ya aku torang sangkel Arnold Oiro to sang mormurt tenge ku kwadrata sal mom tengil wasay Ya mormut mo ba? mormurt morko di aday tengil wasang mo announce oy nga nga se kora dire kal sal kora mal mo plakata Ya hala mut mo president mut mo vice president kwadim lam dili wasang vice president okay imbergon ya tial mel ko tulurior ma erulurior
en disbursement tigil nga $15,000 en medio amo tok ramadala amayom letamo mro sir seludo mo mal ding mai kami ulang legal belaw nga $15,000 en medio gut maklamiw lo ang edelurior en Valentine's Day magi mak maliom ter kama rogoy wish sir kami happy Valentine's next week happy Valentine's next week sel the May el gora ngilar mo de do babe sel sio malimeritiang e ko man sa rogoy